911. And again, with the new protocols, no face shield, no mask, no entry. Here in Skin 911, be the best version of you. The beddings na disposable na sad yun. Ang pagmassage ni ate, grabe ka-relaxing kay dugay kay ko wala pa na masahe. Sak already nga ang vitamin C maog yun my reminder. Hi, I'm Doc Save and this is what I do when the dentist is out. Hi guys, welcome back to my channel, and if ever you are new here, why? Bitaw, nganong karon pa ka? Well, I have to repeat that spiel kaya nagkajug nalingaw when I did it when I do the new normaling vlog. So bitaw, nganong karon pa man mo guys, but if ever you are new here, daghang salamat sa pagbisita, and let us continue to be friends here by please pressing that like, that subscribe, and please that notification button para dili nimo ma-miss out kung unsa akong gibuhat outside my clinic. And for today, yes, I am out in my clinic kay ngano man obvious naman tingali sa title. Yes guys, I went out of my clinic to address something nga murag before dili kay nako ginabuhat. Pero karon murag kinahanglan na sad ako sa tagaan og pansin. Why? Because during ECQ or for the last 5 or 6 months naram dito sa itong mga panimalay, no? And for those people who are close to me, kibaw gyud sila nga murag medyo wala jud kayo ko skin regimen, wala kay ko ginabutang sa kong now, and even for the soap or murag unsay lotion or unsay moisturizer, wala jud kay ko pakabana sa ako ang now. Before I usually just put moisturizer kay nga naman I really have a dry skin. So muna usay mo gawas ko daghang makapansin, so muna magbutang ako moisturizer not because I want to moisturize or really take care of my skin, kay tungod daghan na jud nakabante og kapuyan ako skin tubag or makadungo nga Doc save or save kanang imong skin lagi medyo dry. So that's why I usually put moisturizer. And muna for the last 5 or 6 months naramata sa itong mga panimalay, and tungod sa kainit usahay maligo ta twice or sahay 3 times in a day. And so for that, mas di grabe ug ka-dry ang ako ang skin. Added pag yun that sometimes you have to wear mask a lot. I wear a mask also in my clinic. So magsigi ka sabon-sabon ang mask ginoon nga so dry skin na, magsabon-sabon pag yun. I think nakasag makarelate daghang mask me or kanang gitawag nga acne tungod sa mask. And for that, naghapdo sa ako ang now. I am so happy and I am so glad because an aesthetic center reached out to me or gi-refer sa ako ang friend for me to try a facial treatment nga makapa-rejuvenate or mo-renew sa ako ang skin ug mao kani siya ang rejuvenating facial. So mo na kong i-experience karon, and together with that also na ko gusto i-experience nga treatment sa usa ka salon nga dapat kinahanglan sa ginato karong mga panahon na in this time of pandemic or in this time karon nga naatay mga viruses, kinahanglan gyud nato i-boost ang ato ang immune system. So I am so happy nga naasad sila vitamin C drip. So manang for that magpabutang sa kog vitamin C sa ako ang body kay para mas baboost pag yun ang atong immune system. And together with that also makatunan sa nato kung unsa ang mga new norm or unsa mga bagong protocols inigbisita nato sa usa ka aesthetic or slimming center. So wala pa nakatutol ang Skin 911 lahog kay naa siya sa MIT building sa Gorordo Avenue. Tupad lang gud siya sa Jollibee lahog. What I really like also in this branch kay ang ample parking space and murag wala jud kay daghang tao, dili ka maglinya, and of course na siya sa second floor so mas hayahay sad siya kung kinahanglan ka maghuwat man sa gawas. Added also in the new norm, kinahanglan na gyud by appointment tanan. And then again with the new protocols, no face shield, no mask, no entry. And of course, it should be followed by sanitation of the hands or dapat pa-alkoholan atong kamot. Then, temperature check. And if ever you are 37.5 degrees and above, dili sa kanila i-admit. Yes, here in Skin 911, be the best version of you. They also have an ample waiting area nga makapractice yung social distancing just in case naman kay kadungan. And then of course, protocols kinahanglan sa jud ka musayn og waiver and proper history taking also. What I really like is everything is in detailed and kibaw sa jud ka unsa ang imuhang i-expect. And yes, ang tanang mo handle nimo kay naka-PPE na, mura ra siya naa sa dental clinics or naa sa hospital. And also, you will really feel so secure ka ang mga beddings na disposable na sad gyud. So for sure, limpyo gyud ug sterile ang imuhang higdaan. And now they are wearing gloves too, and ang pagmassage ni ate grabe ka-relaxing kay dugay jud kay ko wala pa na masahe ang ako ang now. So wala pa lamin nag-facial, relaxing na gyud kaayo. So then again guys, what I am experiencing is the rejuvenating facial. So kani siya makapa-rejuvenate ug mo-renew sa ato ang skin, and di ba? Fresh na gyud dayon kingon adto lang kakadyot kay nakatulog ko. And now ang sunod akong experience is mauni siya ang procedure nga ako jud in-encourage ang tanan nga please do have this one also. Mao kini siya ang magpa-inject yun ta og vitamin C.
And it is a given fact already nga ang vitamin C maog yun siya maka-boost sa ato ang immune system, in which ang uban ginagamit siya to supplement whitening. But here, I am recommending you to have this one not really to whiten but actually to boost our immune system and to protect ourselves, especially in this situation or the condition that we have right now. And trust me guys, basig na hadlok mo, wala ra gyud siya sakit and wala gali hapdos pagsulod sa ato ang vitamin C sa ato ang blood vessels. And that's it. It was that quick. Murag mga less than 5 minutes lang yun dayon. Nahuman na mi and sure na ko nga murag boosted na kong immune system with the vitamin C in my body. And even though boosted na tong immune system, this is still my reminder. Please be responsible in protecting yourselves, labaw na in protecting others. And these are the other promos na grabe na ka-affordable na apagyoy daghang promos. So that's it guys. Hopefully naman may nakatunan or nalingaw raman sa mo sa pagkuyog nako sa pagbisita sa Skin 911 Lahog. So manang if ever you want to visit them, naarag na siya sa MIT building sa Gorordo. Musulti na ko reference to pad na siya sa Jollibee Gorordo dapit sa may JY. Naa sila sa second floor. But then again guys, I would always suggest please do call them para naamoy reservations because before you go there, kaya mo na siya kinahanglan sa itong new norm. Dapat mo declare mo kano sa mo adto to make it sure that also makontrol sa kung kinsa ang mo adto. So I am so happy with the rejuvenating facial. Kaya mo na if you have noticed gali, pero adan nga naka-filter man gamay to ang phone, medyo mas nihamis good ug wala na kay for me personal dili na gyud dry ang akong skin og in fairness murag digaan-gaan gyud siya labaw na murag dakwaan sad ko og mga buga mga whiteheads or blackheads. And also I am so happy with the vitamin C drip because I was really expecting a medyo hapdos ya kay vitamin C then it inject diretso sa atong blood vessels, but happy kay ko kay wala gyud light ra kay siya or murag wala gyud ko na feel nga ni sud na ang vitamin C. So mo na siya. Thank you so much Skin 911. If ever ganahan man mo magpa-book nila, I'll put the number below. And good news pa gyud because for this month of September daghan kay sila og promo. Dili na nako masulti tanan kay sulti na ko tanan murag mahurot na tingali ang oras. Anyway, I'll be putting the link also below para makita ninyo ang tanan nila promo. Pero nakoy gusto i-share ninyo nga murag ilahang promo or ilahang offer in which I know for sure daghan man nato ang nay mga insurances no or HMO, because if ever you have that card, dili ra ka makakuha og discount inig atos yung doctor kung mo bisita sad mo sa Skin 911 Lahog. Unsa man nga HMO ilang gidawat mao kini ang MaxiCare, IntelliCare, F45 o wait, magpalaban kuskusa. Mao ka ng Alliance Software Incorporated. So yes, naagid sila promo for that no. So muna bisita lang yun sa Skin 911 Lahog or please do give them a call to make it sure you will have an appointment, or if ever naman we encourage, just do call them or do message them here in Facebook. So that's it lang yun guys. And if ever naaman mo yung more tips gali on saon pag take care ang dry na skin, please do drop them below, or if ever naka-experiences mo sa Skin 911 and how was it, please do share it and tag me also. So maolag yun na siya guys. And murag bubalik pa ko sa Skin 911 kaya murag medyo daghan pa kong buhatonon ko sa kunaw no bitaw. One of my concern is actually my eye bags because I think kitang tanan sad no during karong ECQ na nagkusa na to ang eye bags, and they have this treatment nga magpagamay ko nog eye bags, and for that ako na siyang suwayan, and for that ato tan-aw kung magamay bagin akong eye bags. But then again, thank you so much Skin 911 Ma'am Danica, daghan jud kaayong salamat. And for everyone, this is always my reminder, please don't forget to brush your teeth after eating and to follow me in all my social media accounts, and let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. Bye-bye!